Aye sinkwenda kuramukya omulingo gw'embaga nze ningamba nti osiibire otahona hali okali ninyogira syo muhendo omusajja omulisa kandi omuhaba moli abali mu Nyamasaza embaganiza abali Kagadi Kibale Kakumiro abali Masindi Hoima Bulisa Kiryandongo inyo nakwenda kubaramukyaho in the special way nabali musiza heru inyo nakwenda kubaramukyaho ubundi mbatangira nteka nze Tujarike kiroko ni tuli mu rubuga rwa Kagadi kandi tukwenda kuba tuyibazamu n'abasajja abakolero mu rubuga runo rwa Kagadi tukenge ebintu bikuru batatuta tukenge kike kyangire tukenge byo life kugenda eta mu rubuga runo rwa Kagadi yesikwenda kusaba iwo sigaleho obe no tuhondera mutekanize no Tujarike anda tusobole kubantu nyumyamu kandi tusekazekamo n'abasajja n'abakazi abakolera omurubuga runo rwa Kagadi omutekanize Tujarike tukuletera omuntu wawa ine mulimo gwakora wa boda akola mukatale aba masaluni aba driver tugenda kukenga bintu bikuru batabita twenda kenga omulingo bakora emirimo yabo kandi twenda kubegeraho no kuseka ntusekasekamu yesinkwenda kujukizaho ba washa records bano bozini halo kalibona bakolera ebizine birungi ebizine ebiri well mastered kandi kujukizaho naba just juice abali mu ruga rwa Hoima jasa rukura torodi bano bakolera kajuice akarungi akakunura bokuba ina pate bokuba ina wedding introduction pate yona yo ino mukoro gona goina okusobora kuba contactinga no bano tunga akajuice kabo akakunura kurungi aba just juice arekizina kyomana mojo anu Sinex bakumweta bali chei dekentekirike kitayo mutekaniza Tujarike tugaruke n'abantu bawo mu rubuga rwa Kagadi otarugaho batumire mbagambe chele mu super music ataka koziro muroka gwake shade mix bagizire chei kiba kyabaza bona bali chei kiba kyabaza bagizire chei kiba kyabaza bona bali chei kiba kyabaza obujambo bukagyanka byematuaga hatibirinka sabuni no munyu titukyafuna amabugongo harufuti gakyakanya abatkuno bakucura kwembera be kubanyiga muyo kumukwijagira mukaturugaho mukwelo bingira ababatumire timukyatwijuka baitu mukimanye emyaka kuhinduka muchachete mukyasaba mumatambire mizigiti timukyakanya eka itoka mukayamu mubibe bisemuka mukatekamu ate muri chei mugizire chei tubaline neitwe tuligira chei bagizire chei kiba kyabaza bona bali chei kiba kyabaza bagizire chei kiba kyabaza bona bali chei kiba kyabaza mugyayikuru mutwe tabahansi mumara kulya mutwe kunkumukwa ayikuru nito tubapekayo nito tuna busobozi bwokuba yayo emibazi marwaro kotekyaliyo amaizi mali tukunywa bidibiko ebyo bulimi bubikuba nibicweka linungike kyangira sente zibuzire enjule kusiba neyo iwo li driver ndi boda rider bali kani bakusekereza ki kanda ati bakorole kiro kale banzo ngambire Sugarcane nikyo kiki Sugarcane nikyo kiki Sugarcane chikaijo okubaza amanano tadupa abantu Sugarcane nikyo kiki Sugarcane aro sukala aro chikaijo ati nyo kumanyisa Sugarcane chikaijo chikaijo ramukya omukazi wawo muwe mukazi tinyine toyina mukazi abakutaina mukazi amyaka yawo tinka kuzire muno nango kanda mukiho najja kulia aklia kandazi osibirote bira mpaka kandazi ndiyo kujja kulia obagando gatere mu bag aganda gatere mu bag chachiro oli kurunga amabaraka Patrick oli live Kitara TV bigenda bit atara na Kitara TV kaga dokora mulimo kaga ndi musomi oli student wisomero muswahili classic senior 6 ukora combination BCM niyo biology chemistry and mathematics muswahili baina science eri nungi muno ai Sugarcane nikyo kiki Sugarcane ekikaijo oranganyira kandi tadupa abantu Sugarcane nikyo oranganyira timba munyolo oranganyira
baitu kiba kikaijo. Ramuki hao bagenzi babo kusoma nabo musoiro. Ninyawe Patrick mbalamuki anywena na headmaster nkulamukize muno. Aba musoiro. Kanda muki wana ajoire bageta. Baketa bataka Kaberenge. Kaberenge Yes, Kaberenge Robert from Kijonjo Mkisinsima. Niwe? Yes. Bigambe bigenda biti. Arunji. Babode mu bagamba gati mu smart baitu nkuroli smart. These days we are ever smart. Nike kirunge kintu tukwenda. Yeah. Ati muri mukagado bigenda bite bya boda bya Kagade enaku zinu kale mirimo tekyazoka buga abantu bali mu season. Bakulima tibakyazoka kale nkabulikiro. Kuruga hano genda tugeze nka muhoro sente zino. Nka muhoro kale saa zino. Embera tekabe nungi beti saa zino 10 nkaina ni mtwara. Kandi kuno musoiro hano. Rukumi ni mtwara yes. Ati sugarcane nikyo ki? Sugarcane. Biba bikaijo. Otadupa abantu. Sugarcane. Yes. Kandi sugarcanes. Sugarcanes bikaijo then sugarcane kikaijo. Kikaijo kimu. Ramuki aba bagenzi bamuringo mukora hano. Nindamuki aba boja abakora stage ya Vale. Bona big up to them. Kandi bakastone. Bakastoma bona ni baramuki Kaberenge ni wabaramukize. No mukazi wao. Ati nkaswire kale. Tozi. Ina tunura mukamera rutugambira mukazi wo kwenda. Nisero mukazi kale. Natugambira wo kwenda. Nisero mukazi asomere. Asomere kale like senior 6 and above. Aha tibazo rujungo mugo mutozo osoborore umuntu ogwo kwenda engeso na biki ebyo omuraganize bijya mukolera mu rujungo. Okay. My name is Kaberenge. I work here as a boda at the same time as I'm a trader businessman. So I want a woman who is somehow educated, and I'm also educated. And I want someone who is disciplined, well behaved. Yeah. What are you going to do for her? I'm promising her love. Fantastic. How many love. children do you want to give birth with her? 4, only 4. Those are the only 4. I want 4 in my life. Okay, nice time. Likewise. Oli live Kitara TV. Tusoborole ate oruno rusaniya rezinga. Ruba rusaniya rubaruki. Tray. Rezinga. Rwa 13. Kandi kanaka ko. Korukumi. Bakakateko nakanaka. Nakafundikizo. Hati ene nanka zine ene miko yo gihanga. Emiko ngisubura. Zinga. Zinga. Ngisura rusanje. Hati olinzaro yakagadimu? Kichweka ki? Rutete. Rutete bigenda vitamine biri mu yokorera. Emirimo egenda ete yokora. Tegenda kusangwa abantu batagira kurungi. Bakasema bakuzoka. Ate bakubata kuzoka nye mukora muta. Okugumirayo. No gumirayo oti norinda aholafunira. Ati business yawe neri musente kazi. Sente. Kale etwe nkabatembea tugira business manyangirimo ziti izo ine nizo kozosa. Mabo kuba otunda no genda no yihayo no kote. Kimansho nakuga aku supply ngabino no muyaho no tunda no mugarulira. Kale no genda no subuze zo ine no tunda no genda no yihayo ni kote. Ogambere ni wahama baragaho. Kinze hiki Jackson yani ndio kwasi. Jackson ya. Sugarcane nikyo kiki? Sugarcane nikyo kiki? Sugarcane ntitinye orujungu tendo manyire. Kandi kisana kiri nko orujungu. Wakati hura uga sugarcane. To hura gijya. Kandi sugarcanes. Tinki manyire. Ambigambo byawo yo kutekeza kirika. Tinki manyire abo kubanyo ntashomo orujungu. Baitu hati yo kutekeza kirinke kyokulya kyokunyi. Sugarcanes. Timbi manyire. Ramuki haba rutete ogenda rutete. Ramuki wanka basatu. Nenda mucyaho banywane banga basubuzi. Hariho rikirizo musubuzi webyomere. Hariyo no avuga tipa omusenyi. Nawe warutete. Bamwita Mbalusha. Ruri mikiru kiganiro rakubakega kurungu.
Bakenga Rukiga bakenga Rulimi. Bakenga Rukiga bakenga n'Orunyoro. Kalem Jackson. Mbigenda bite. Ati kagadinye mukora mulimo. Tukuba peva. Reka batakutumira rugaye batakutumira. Muri live Kitara TV. Yes. Muri muta. Tuli bulungi se. Mutera pevas. Yes. Emu mugitera sente zinga. Mugira mashini oba mukono. Ate bagaga babapangisa ndibikindi munanga. Omugaga akolaki amugaga atupangisa ntumukolere wuwe. Fe tulina stage nti oba tusanga just tukola maka. Timwina nka company yanyi. Company tuli safari just twava Kampala ne tujje. Kagadi mugisangire muto. Kagadi tugisanze bubi nnyo. Alizewa muyese. Ati iyo mabara gawo niwo. Zamanya gangize Dennis. Yes. Dennis Sugarcane nikyo kiki. Sugarcane. Kiba kikajjo. Kandi Sugarcane. Biba bikajjo. Otadupa wama Sugarcane nikyo kiki. Sugarcane kiba kikajjo. Kandi Sugarcane. Sitegera bulungi. Sugarcane manyi kiba kikajjo. Sugarcane. Sikimanyi bulungi. Sikimanyi bulungi. Ramukiaba Kampala yimwalekereyo. Tandike na ramukiya tumirako kubachali. Zentumirako mama wange, tata wange, emukazi wange owekasewo. Nano omukyala. Yes. Abira wali luddawo. Yali ewakeyo. Nawe tumirako abantu bonga basatu. Abantu bange basatu. So kira ddala mutabani wange Segu ya Dalvin. Nentumirako ni mugana wange Kenya Jofule. Haji. Nentumirako ni mikwano. Mikwano je mukazi otomutumidde Haji. Okusiba. Nyombo inezigida nankana. Alhamdulillah. Nanka Idi yaddi. Idi yaddi. Chakana oba chakatan. Iyo bambara gawo niwo. Suleiman Adam. Kagade gambe. Kagade walungi. Ukora mulimo kimo kagade mu. Ndi driver. Ovuga motoka. Mvuga motoka. Ezigendanga. Saa zino ngia ke side za Kasese Bwera. Taxi kiki. Fuso. Bagamba bavuga muno engendo za haranye emotoka enkotokoto mukwana muno. Sifwe arugudu mubona abakazi bangi. Sikitufu. Abamu. Abamu bakwenda bakazi. Iwo tarumu. Torumu. Ati Sugarcane nikyo ki? Sugarcane mu Lujungu, mu Luganda ebikajjo. Kandi Sugarcane mu Luzungu. Kigambo kiri mu Luzungu. Sugarcane nikyo kiki? Sugarcane. Andi Sugarcane kugambe, Sugarcane kitegeza. Sugarcane ombuziza muti mu Luzungu. Kati mu Luganda ebikajjo. Ramukiaba abanka Kasese. Ntumira mama Jamira gwentwalira bijanjalo. Nkutumide nnyo. Assalamu alaykum warahmatullahi. Nkwagaliza Idi enungi. Nsaba ala akukume utunde otuke kunaku lwa Idi oli mulamu bulungi. Atokuvuga orugendo rwona nosiba. Tokujwa. Tewali kizibu. Enjala tekurumira muhanda. Kale Haji tukuondeze kisibo kirungi. Okay. Isunga hano. Boda bakutwala sente kazinga. Atwala 12 hagati ya 2 na 13. Isunga ukora mulimo kisunga. Musajja mulimi kandi ni muhereza wa kanisa ndi pastor. Olina pastor? Banzo tunule mu kamera muri otuhereze sara. Nekyahandikira. Kyandikiro. Sabire Kitara TV ne bayamani. Kitara TV. Gisabire. Kitara TV mukama. Ruhanga isenyo ruhango muri so mulunjo mwesigwa. Iwo mwanji wigunensi kusabira Kitara TV. Mukama ruhango gesendo gipromoting. Byona byegonza bitambule bigendo mu maiso mbunyoro. Bunyoro ebene nkurakurana kuraba Kitara TV. Mukama ruhanga wisale na Ibrahim Isaka na Yakobo ni ukoro nabakozi abaro promoting basobole kutunga nkurakurana business za bitambule gendo mu maiso. Omwibali ya Yesu Kristo mukama waitu. Amen. Uli kuhereza mbuhereza ki? Wezo Salvation Ministry ni yebembirwa Pastor Joseph Twinwiro kuruga Karuguza
the Lord Jesus was salvation. Baite bapa uwe pastor wa wali muhamurama bagaba pastor na rwenu basuma muno. Tuli amusingi ogwikirire. Twikira amusingi ogwikirire vuire buno niso yetu kugenda myaka 40. Bakusiba kuri ebisiyaga bakubihagira. Ego banja ba pastor babihagira abafere banji beyongere nyumba pastor stani yesibiremu ne irimbika kura mu kanisa ga barokoli. Baitu naito tulonturwanisa. Umwibali Yesu kusingura stani ye. Mutebezaro kuke ariko obwenzi. Mutebeza ariko obwenzi. Kwayo mulole kwali mwenzi. Nyo mumanyiro nucyali wange. Kwa mutebeze kigambo kya Yesu ajunwe. Wechi chonka wabura mutebeze kigambo kya Yesu kujuno betu atali kumugamba ali mwenzi. Akali mutebeza ajunwe. Useruganda nkusa mwibali Yesu. Yesu akurokole kandi ojuno yetole Yesu Kristo kwa mujuni wawo. Muteke omukono agwe kigo. Kwa ebyo na Yesu Kristo bakamubuza. Nabi kamwika hebyo bambuza betu bagamba toke magaruhanga wawe oganiwe muherezo Pastor Chomwendo de Gracias. Pastor Chomwendo de Gracias. Sugarcane nikyo kiki? Sugarcane kikaija. Kandi sugarcane. Sugarcane. Sugarcane nikyo kiki? Sugarcane. Sugarcane. Aka wambuza bingi muno. Sugarcane okibalize kandi sugarcane. Atiyo beno ina kwabura muki. Uyo kikenge kigambe. Sugarcane. Sugarcanes. Oba sugarcane. Sugarcane. Wambuza bingi. Namuki abahereza abagenzi babo. Nkora muki abayeza abagenzi baitu abali hoima na abali Kitara kwa TV. Na abantu bana bali twala muri John yabunyoro we bali no kusabira esara mukama rwanga abakora abakozese kandi muyonge utambura kandi tujaji TV tujajihuliza kandi jirora we bali muno kandi mukiona abantu bano onta kubaza urunyoro ogwa kubaza urunyoro baza urunyoro ora wasomero Swahili nja kubaza nayo baza obana urujungu tubaza urujungu atoka rusoma nyoyi bayirumba abantu bamuze ne bakubaza urujungu tokubara enu stage bageta bata enu stage bageta bata ene yanyeno kibali stage kagadi kibali ka ruguza mbende za kampara na stage ngana yego kuruga hanu genda kampara mutwale zingana mutwale binakichweka baitu mukubaganya mukutika akabindo nibadupira kemu tiba kudupa mukumumiga ati mukoro mukazi oli mulinga ali mukoto nimumigiriza nibadupira kemu nibadupa guno muri mukumazira mukasumi amune magono myaka nkabiri na musanje wina an experience ya man norugudo no bataka rukozera umazire makasumi ka man mono amabaraga baraganga bossa Charles bizibuke biri mu business ya nene ya taxi kasiskara umuntu bokuganya nchikara no utane zo monyo nesubura mali buzibuke basabazi ba boda abati bakurubata tibakurubata ugambe niwo bossa Charles iwe kigambo sugarcane no kiteko kikengota nkimanye kikaija kandi sugarcanes tinki manyira tinchikenge ono akimanya sugarcane tinki manyire nyogo ni wakimanyira ugo kandi iwe jora mukyo mukazi wawe wawo kinis sugarcanes kikaijo kandi sugarcanes mboro mboro banzo jo kisobole kurungi wama mzee ni oja kuvuge kyalesire sugarcane nikyo kira nikyalesire ngesombi kita ndugage abakino impura mzee iyo joire ne nanka ne joire na ene sati bageta bat kandi tuli mu weekend audio teacher mvuga hano rugudo rwake balemba drive kugenda hano kapomera sente zinga gomu kichweka kandi karuguzi mutwaro gomu timu kusara mutayizire akabesengereza tusara hakodingi harageji yoine omuntu buntu no twalira mutwaro gumu kaitu bokuwenera geji tuongera mu akasente kala kimezo mutu wakubata ina lageji mutwaro gumu wama iwe kigambo sugarcane okikengota sugarcane kimanyire iki chikaijo kandi sugarcanes bikaijo bingi amabara nenyo wajuna denesi abamanyire ndi wanyangereka umwikazi wanyangereka ninda mukiyawo muzeyi wange umusomesa baguma Joseph
na mama Asimwe Jeni n'abanyanya nyowe Kabasinguzi Noelina Fuyona baburaza bange Murungi Julius n'abato bange bona n'abayikazi bona bono tabamarayo kalo sibe ku ruhu ego mukuru You need a brand that deals with building and nurturing talents? I introduce to you a super recording studio. Washer Records got you covered. You need audio production, audio mixing and mastering. We are the game. Songwriting, business adverts, video production, mention it. We are the best. Don't look anywhere, but get us in Kijungu, Hoima, or make a phone call on +256 772 234604. Washer Records, your dream sounds destination. Webale kale natondera ku rugali tutakatandikire ganteka nze Tujarike ha Kitara TV mwebale muno kale ne mutondera wewe kuteko gakasene no gamanti kateko MBZ zinu orolente kanze no Tujarike ha Kitara TV ninteka nze zetu zona ha Kitara TV mwebale muno kwenda muno kubasima ninye mutufoire kituli kinu kirokino currently we are the #1 and the leading online platform mu region ya Albertine Western region kutwaliza hamu currently nite tukia kwasire bendera nite tukia inomo muri nitubahambya tubalebya mwebale muno anda nkwenda kaire kuno kuba nimberekeza tutakebeke ntakabere kuberekereza mujukeze mbagambiro hali glamdiko bano bakolera kutimbo kurungi ha mikoro yona kilasi bakaleta kilasi yona itaga ni mwegomba ya Kampala yona bagireta mbunyoro bano ba glamdiko bali ha right road arcade okushobora kubatunga nibakutimbira omukoro gwa kurungi okushobora kubatunga ha namba yesimu ya glamdiko kangi kuhereze namba yesimu ya glamdiko kangi kuhereze eri 0778 28 440 oja kuba nobaza nabo nibakutimbira omukoro gwa kurungi Kitara Media tukukwatira video tukolera videography na photography mikoro yona kweranga kubunga birthday parties ebisane ebirungi byone bya kilasi tuli ba Kitara Media abakusobora kuba nibakolera ekintu nkekyo andani kugamba na bawasha records bano bagege kuba nibakugambira bakolera ebizine birungi ebizine ebiri well mastered ebizina anything to do with audio adverts bajja kuba nibazikolera kurungi muno otaina kugurukya hadi services zabo Kitara Media ntungana tukolera digital marketing bokuba noenda kuranga business yawe come and contact status as Kitara Media kandi gali makaga Kitara TV kakoreze namba yaitu eyokushobora kuba notutereraho eri 039 32 54 5 then yosembeseyo emu jura shomeno ndigama baragange nkwenda kuba nimberekeza twaire mu ruga rwa Kagadi anda Kagano muringo giboine kuraine switi bazikozere Kumanyisa ndaite bonyo tutandikura kuba ntukura tutandikura kuba nturugayo etawo zete zokura zikura oime kuli ya speed ya haiguru Kagade kuli ya speed ya haiguru Masinde kuli ya speed ya haiguru baitu atiwe tawo nezino zokuba nizikura kikaguzo kirinti okuzikolera muki nkutera kabale yako do something abasigazi abali mu town gana gembaga nza tulekekera bukera munyenkyakara mujara tulemekera bukera nyenkyakara mu betting na biki but let's do something that is developmental mu town zino ezikura ezo mu bunyoro amagito bugayizire deka tube strategic turore mulingo tukusobora kubantu tunga omagita gono so tatunga omulimo magita baitu abantu abakora magita bakugura hoki service kiyo kwefalinga hali abantu abakola omagita leka kulekere kizina kino baketa baketa kunya kuja kuruga Mafego West anteka nza Tujarike ndiko tebaire okwika tutaita no muteka nze zindi mubai mugorobe yeah Zinamu kanywane zinamu owe parana zinamu that's with me my friends zinamu ensi tekira munywani obo mesi nyumirwa swito kyali mwomesi nanyesi bitata uranye kyatukufani tunireka tukanja bukunya atusika bukunya egebuga egebiturwanisa atusika bukunya nyenda atamatiranganyira ebyensi byakufa kuleka buli muntu sahanye kubara bakufa masasi accident tisimanyire bakabi
embara na rugambo butendesa bireteire bangi no kufa politics amataka kwane byabangu bibaziraba inwa baitaba mulinda makaya kozere mundu obarora kwe banke sahe semba yo obabusa mulaka itensa gimale no boli sigara weka kwe banke tukajja kunya kunya ne woligenda kunya kunya ayesile chatabura nyekya tukufani tumireka tukajja bukunya kunya ajusika bukunya kunya ebibuga ingebitulwanisa ajusika bukunya kunya leko mukola kunyage abana bawe babonabone. Today is me, tomorrow is you, no one is permanent. In this world we are visitors. Buliki mutumara netukireka tukaija bukunya kunya tuligenda bukunya kunya kuno kufa kutagira munywani tekumanya na ba president bangi bafire ebyo bugaga babirekere ne sente zabo tizibayambire ebirungi byonna babirekere ekyo bugage kikusinga nisenge sizoyolekeze ekyo bugage kikusinga nisenge sizoyolekeze okyali munsi yeah ayesile tatabulanye yatukufani tumireka tukaija bukunya kunya ajusika bukunya kunya ebibuga ingebitulwanisa ajusika bukunya kunya kadafina biliga bakabasika bukunya kunya kadafina biliga bakabasika bukunya kunya oye poire kyoma meto abakuru sobeta bato oli muntu musingaho oli wakabi watagambwaho hakiro tina basaire your daddy your mommy your parents abana kokabehaho omabinga nkembwe wesento inao abantu twitirana enso sinisonsi taitirana wewe abantu titwingana buli muntu abana kyakusingisa ibonye somutwe wesiba nekoti omumesi tibabukula buli muntu abana kyakusingisa ezo sente mugenye kyalero sawe nyenkya sikera wondi dalini wabandize abavuga kapenzi yative sikakali ayesele chatamura nyenkya tukufani tumireka tukaija bukunya kunya ajusika bukunya kunya ebyo buga ingebitulwanisa ajusika bukunya kunya. This is money boy music. This is money boy music, yeah. F-I-G-O, Dex Banks on the beat, yeah. Check this. Salut, man. Kitara TV, Kwegesa, Kumanyisa.